batsinda barahava basubira muri Kongo bajya muri Kongo bakimara baratsinda vote kubera ukuntu twakubonye w'Imana turabona ko atabago kwinjiza ndani ntukare urumva yuko bambarira yuko bo ndonderera abagabo tugendana ko atabago kwinjiza muri rupango tuguhaye inzu uzoyirimo imyaka utayishe turaje rupango murabyumva murumva ingaruka nziza yo kwihana jewe cyane ndaba mu nzu ndapangisha imyaka ine atari rwakongo amafaranga 10 ahubwo ndatanga n'indaro y'abanyeshuri baba ndazanye ni muzo mwiberera jewe ndiye n'urupango bariga baraheza ubu baramunda cyane kubera ngo babafite cyane ingorane nagize nini ndagenda cyangwa ati ko nyogosegera munsi mwe mwita batanze nyine mu mutwe genda mukunda cyane n'abana nabavyaranje twaringana mu ishuri reka ndamuherekeje uriko ndagenda nanjye gutora tuvuka bamunanje barya bakanda gutara kwa nyogosega ucanira umuriro urabe yuko ushobora kuba cyashira mu tuya n'umuntu twigana mu ishuri asize senge ambonye bakati iki yakwerekera cyabariruka cyabariruka barampunga barigi genda vuga ntakundi ntabonje ariko Imana yanzigamira aho n'amashikuru bose nashobora kugenda kwana ari mu mazi ndaguma ndamuyaga cyangwa ngaho ni ijoro n'abantu bahaje cyandavira mu mundo y'igitoki hanyuma ndaguma ngaho ndatsinda ndabona ahantu bibagiye nduguru basanga haruguruka cyagenda mu nzira byana ndagaruka basanga ndatsinda sinzi utundi nafunguye kumva baje bakasanga baje bagenda sinda kurengera ntibabona ivyarivyo mu nyuma natsinda gatora ubwenge nk'abari bazi yuko napfuye kera bazabona ndatashe mu Imana ibigiriye neza n'ubundi munsi n'amavuga ndi Imana y'umuntu niyo nakwibaye uzonyibutse byajo isatigiriye nkatabarwa n'icyabazi ico ndagishima Imana n'ukuri ndagishima Imana kandi ugumye ku Mana wumiye ku Mana n'abamama muri ngaho murigisha abana banyu bakure kubakiza ndakunda abanyeshuri cyane mbonye bakubwa abanyeshuri nkaca mbona mbega harimo abigeme batari kukubuka abigeme babaye apana muri abo twabatanaye abasanga bo ngaba nta bigeme bari Imana ibaruzagire cyane iri joro mwemere nubwo wamwemere mukamumaga Imana irabyandika irabibona naho wowe umunyabyaha upfa kwigarura gusa ndashima Imana ukuntu Imana yaguhegaho iyo ndiko ndagendagenda nkibuka Imana ndavuze yuko ntawe twazana cyane pasiteri arazi ibyashikiye nabibonye n'ibintu bisanzwe nabibonye ibintu kandi byari byashikiye byari bikomeye cyane ico ni cyambere mvuze ndazi yuko benshi bamaze kuvyumva mugabo ari byumva babona iyo mubonye umuntu ari igendagenda ndiko ndagendagenda n'ibiro 80 bavuga ngo ujya mu damu bamereye neza bameze neza ngo yaraheze ngo ntabwo twavuga kandi hari Imana izogushize mukuri n'abamama muri ngaho kugira ngo muhere ariyo niho benshi bafite abantu ngaho mube muri ngaho Imana iravyandika kandi irabizi ikigira kabiri satani abonye yuko Imana imuhe ngaho kuko Imana ifise kumugambi rero afise isezerano ndazi yuko Imana yabagiye gukiza ibyaha naho vyogenda gute ndababagiye cyane pasiteri Venance umuriya atabayira arabizi yaranzi ambonye yaranzi kubera yuko navuga cyane ni kwikanisa riheruka iwacu yari mu ruvumera n'ahatamaze umwanya munini umupasiteri nkunda cyane umukozi w'Imana aho ngeze ngabo ariko nareje amashuri y'intango ntaje munsi muri kaminuza ndabana ndiga mu Buyenzi cyane n'abana mu Islam bababende ntibari bakijije ndari bibemera nuko haba umwana w'umukobwa je kana yenda hagiye ntakuze baranyimeye ngo bari bazi kunjana ngo bajewe n'ibyo nahavuye ubwanyuma kubona aho
cyo ndaguma ngaho umvire ni ntahe igira kare ngomba ndiko ndabarira mama ndiko ndabarira abigeme ndiko ndabarira n'abapapa kubera muri kino gihe harimo n'abapapa byitwa ukamubona aririmba ari umukiriya ugata imana imuravye imurondera ikamubura ndavuga nk'umurinzi n'abatwara abakobwa nyine mu rupangu agiye haba jewe ndumukizwa ndi jenyine abandi bose bari abayisilamu bavuga abakipanga ndahaba ndiga ndiko ndiga kubera imyifato bifata barambarira nk'umwe devote umeze gute icyo nakora ndibuke ko najya ku ishuri asanzwe afise basazanje ntibakanda bakunda cyane baraduhindira cyane barankunda cyane bagomba yuko ata kintu prima kiribona ibyo babonye bakabazwa nuko naho mu buyenzi ntibabikunda wamenga mu buyenzi wamenga nta kigenda ibyo bari bazi je ndahaba kubera ko hari hegera ishuri ndahabaye usazanje bakagerageza akaza baraza ntashi waba mu ruhande rw'ikure ndiga tugiye ku ishuri b'abayisilamu barasenga je nabo basenga bya bintu byabo bakambara muri default wowe kujya ku ishuri ugiye ku ishuri ukatuja bwahuye mu buyenzi mu ruvumera je natanguranye n'urusengero rwo mu ruvumera naho benshi utari banzi nari mutoya n'icyamu n'ishingo sinagaho muri ibi ubona bakunda cyane badutera amabuye hamwe dusenga turabahuye hari duhindura umukenyero kubera abantu b'Imana turakunda turahindura umukenyero natwe twirabira hanyuma bateye bagasanga bateye inyuma umutwe wasigaye ndasenga uba twabana cyangwa tifuti none wowe gusenga ngaha no kwishimira ibyo muri ibyo bintu byane by'ikizwa byafuye ubu nta n'umugabo toro uwo umugabo utubunje hariya baguhenda nawo umugabo akenye n'umuhimbiri acaguta ariko ngaha uza gusenga ngaha tubirongera nko kugira ngo umugore agira gatanu usanga ngo wayeho neza hahora gasenga ati ndajya muri kohari ari yindi abantu ndabakunda cyane imyaka namaze nk'abarimu baramwitanye cyane bangira na mariage nziza cyane pasiteri ngaha n'umubyeyi wacu ntabyazi n'umubyeyi wacu bangira mariage nziza baraza maze imyaka nari maze imyaka 9 bavuyemo haki bakora akorera ino akorera baguma ngaho abantu bacogora bambwira yuko nta mugabo noronka nisenga mu bakitwa abantu ahantu gatinda ari ikibazo nagize nabakwa mama ngo nyine atinda kandi yari mu kigo yabasenga ngo mu kigo atinda bivuga abagenzi abantu arambwira atangura kunyanyira gutarusenga rimwe na rimwe kandi kundana ukujya ku mugabo atagira inzu hari inzu bakurondera wamara yihejeje amashuri wakugiye ngo ni ahantu woba nubwo kuza kuhasenga oya ngo ahantu woba ndaguma kuri ihana naranza barinyiye gusa nagiye gusenga ngaho gusa nagiye gusengera ahandi bipfutse ndaguma aho hantu mu basilamu ndahaba baratsinda barabona yuko umje kubarira abana b'abakobwa cyangwa abadamu baratsinda barabona yuko ndi umuntu w'Imana baratsinda barambara ati none abana babo twoguha abana bacu mugabo iko barira papa wabo ukaza mubaza kujyana gusenga aho hantu mugabo ukagenda bambaye impuzu bagenda bitandi bapfuba bashitse impande y'urusengero bakaca bashira imyitandiro yabo mu shakoshi bavuye ubwo bagasenga baba bavuye bakaca basiba bakitandiye hari ico kimwe ngo Imana ikunda abantu biyobera bagiye Imana ikunda abantu biyobera nabo mwamuje kibagira ijambo yari intama zinyegeza mu zindi izo ntama zarageza amaheri zije rero muri twebwe cyatangura kuzaziragisha ziseka twebwe izo ntama mbere zimeze nk'umuntu witwaye nabo rero kibanza bitatu utemeye ko tugiye kunye kugenda twebwe ibyo bintu byanyizira bazibikibade no mu jewe aho jewe mu batinda barahava basubira muri Kongo bajya muri Kongo bacamo batide vote kubera ukuntu twakubonye w'Imana turabona ko atabagabo kwinjiza ndani nokare urumva yuko bambarira yuko bo ndonderera abagabo tugendana ko atabagabo kwinjiza muri rupango rwawe tuguhaye inzu
murabyumva murumva ingaruka nziza yo kwihangana jewe cyane ndaba mu nzu ndapangisha imyaka ine atari rwakongo amafaranga 10 ahubwo njye ndatanga n'indaro y'abanyeshuri bawe ndavuga ni muze mwiberera mu jewe ndiye n'urupangu bariga barahetse ubu barankunda cyane kubera nabo bafite cyane twasigara ukaza barahana ntibifunatse rero aho handi wapangishije uraza urakuramo ibintu 10 bijya mu nana umeze neza ugomba umwizigirwa ndababikira amafaranga ndatoza muri iyo bijyamo bapangishije ubwo je nibera mu nzu ya gusa impande y'isagara impande ya gusa hariho n'abandi banumva batabawe kubera jewe kubera ubwizigirwa abana bakobwa muri ngaho urababizigirwa iyo wari umwizigirwa uwo mugabo w'umwizigirwa iyo wari umwizigirwa n'iyo urimye iyo urimo biraza imvura naho yogwa ukamenya yaguye bamwe bamwe bagira inyashikiye tubona wewe wejeje kandi abandi batejeje kubera ubwizigirwa